Pozdrav youtuberi, sa vama je Fantastikov Gaming Branko u još jednoj nove epizodi na Mineplexu i danas igramo mini igre, to jest mini igru Truth Wars i sa nama je jedan poseban gost, eno ga onde. Evo tu sam ja ljudi, Da. Darko iz Familyov Gamersa. Znači posjetite moj kanal. Da, lajkujte, subscribeujte, šerujte. Ali ne zaboravite i Branko. Da. Mi ćemo od sad većinom, pa snimat ćemo onako zajedno. Da, većina. Da. Pa ćemo da nabavimo i facecam, pa će to poslije da bude Da, pa će ekstra. to poslije izgledati mnogo bolje nego sada, mislim i sada nije loše. A, jel ti imaš Dark kit samo sa strelom? Da. Imam i ja. A nisi uzeo mač? Nisam. Zašto si mi? Nerviri mene, brate, dođeš ladno ga skineš, to nije... Da, Aha, vidim gdje si ti. aha, ciljam tamo da skočim pa da gađam. Uf, ima i onda zid. Jo, kako ga... Kome si... Kilovo sam jedno. A ubi me neko s mač, Pa... Eno ga smačem, sad ću ja njega kill. Bravo. Ubi ga Darko! Tak, što te killova neko... Neko me kilova žešće, ne znam ko. Ja imam već dva, odjedno sam ih killova. Ja imam jedan kill. Onaj s mačom me nervira. Drži bre konju jedan s mačem. Imam ovog ovdje jedan. Što me skinuo, si me vidio? Aha. Brate mi. Ja vidim. Sad ćemo, ja i ti, pazi tu ćete tako bre. Ja mogu s mačem gađi. Idemo, jedan kill. Idem, dobro, skinuo sam onog s mačom da ne bi došao. A ne, neko me zakljeno. Skinite. Joj, koliko mi... I ovdje ovaj s mačem. A najviše volim kad mi dođe ovako neko s mačem. Koliko njih ima s mačem, Drko? Ima njih malo više ovdje. Ova krava ovdje je haker. Koliko imaš kilova? Ne znam, nisam gledao. Njih ima dvoje s mačem, evo ga ovdje jedan. A ne, bre, tamo da ga puknem! Ja ovog s mačem i taman build time, jebik. Ja ću pravim sve do zida bre, tamo. Da ne može da prođu. Pa nemam više ovoga. Jedan ovdje cilja, ne znam koga. Tako, ja sam ga killovao. A ne. Taman kad sam skočio me neko skinu. I me. Sad ću lup, eno ga jedan tamo. Killovao sam ga, brate. Gore je bio skroz onda na brdu. Znam ko me gađa, bre. A vidim. Iš! Sotono! Kill, bre. Tako bre. O, to bre, imam ja kill ovdje. Pa mi ovdje pobeđujemo valjda. Trebalo bi bre. Pa trebalo bi. Evo ga jedan ovdje s mačem, Darko. Gdje? Dobro. Eno ga onda jedan se popeo, imam ga. Tako je bre, killujte njega bre. Eno ga opet jedan s mačem, tako, idi kući bre, ti si mrtav. O bre, gdje si pošao ti s mačem, bre? Brate, nemam više strele. Dođi ti s mačem da te... Dođi vam. Ladno ću ga ubijem s lukom, brate. Ubio sam ga s lukom. To je ovo, 2 kila sam zadao za redom, brate. Bravo, to je... Evo, pobeđujemo kraj. To je to. Dobre! Da odigramo još jedno, a? Ali su ih porokali u ovom, brate. Koliko si Da, kilo? sad ću ti kažem. Da odigramo još jednu. Ajde, čovjek, koliko si imao kilo? Sad ću se... I meni ne piše. 12. Čekaj da uradim ovako. Jebe. Gdje si ti? Evo me. Ti se voziš? Čekaj. Sad ću ti dam da se voziš. Ide, sad je ovdje. Desni klik probaj. Aha. Čekaj da izađem ja. Desni klik. Čiboj satanom. Evo, počinje igra. Nema ja za ovog ti sad da padne ovdje, gledaj sad. Ti si tu, a?
Dobro. Mhm. Smo isti tim. Dobro, brate, onu prošlo smo pocepali. Da. Dobro smo bili. Valjda će... ova mapa mi se ne sviđa. Ne znam, ne sviđa mi se mapa uopšte. Ne volim ja ovu mapu, ne znam Ovdje, brate, lava, voda, ovo, ne znam. Ne znam što, ali ne volim ovu mapu. Gdje si ti? Aha, tu, ajde ja ću tamo ovdje gradim. Ću ovdje jedno ovako. Ja ću i ovom jednom pomažem ovdje, mom debilu nekom. Čekaj, spojim ovo, stani, pomeri se malo samo da re. U, desno. Tak, eto, može ovako. Sam da vidim, gdje ste bre? Ja ih imam na ništa, ne dođi ovdje ako hoćeš. Tu sam. Znaš gdje su? Gore su, brate. Aha, gore su svi popali. Ja gađam mog, brate mi. Bolča. Neko mi će... skinu me je. Trebalo bi je pobedimo i ovdje. Trebalo bi. Pazi, tu te gađa nekako. Mač. Gdje je mač? Evo. Znaš gdje sam pao da re? Dobre, ubio sam ovu. Svaka čast. A ne bre. Pao sam ladno, onda između lave i vode gdje stoji kao... ovo, i jednu sekundu sam možda stojao tu. Beži. Ne mogu kill, dobro napravim uopšte, ne znam šta mi je. Ja sam jedan samo napravio, brate, do sada. Evo jedan. Konačno. Ubio me jedan smač. A ne, nisam vidio ladu. I tebe, a? Aha. Vidi se. Sad ću da vam mačujem. A iš, Soton. Ja sam ubio onu kravu kao, sa skinom. Šta čekate tu, to mora da se napada. Taman htio ovaj ovdje da me snajpuje i ja ladno skočim dole i build time. Šta se radi? Ja. Gdje si ti? Evo me ovdje, ciljam sad nek, pađi. Ja tebe ne vidim. Ovdje si, aha, vidim te. Što te skineš? Nakilovo sam nekog. I on tebe. I on mene. Gdje si? Ja sam njega. Ajde nas prat da re. Čekaj sam čas. To si nemoj sad posle. A ne vidim čiji ovaj paćnik, a ovaj moj. Gađa me jedan tamo, ne mogu ga skinem sa A državom. ne, prošu me. Nije, ne volim ovu mapu. Ne, najteža mapa koju sam ja ikad igrao. A evo kravo beži, krave ti ga... što sam ga... evo 2 kila uzastopno. Treći! Dobre. Idemo! Četvrti! Posle sam dvojicu. Posle četvrti. Ne sam to, ne bre. Ne veze. Sad poću ti kažem koliko... evo me. Ti ćeš gore, ja sam navikao... Ti ćeš dole, ja sam navikao... Gore da cepam... Evo ga, kill, to je to. Dobre, još jedan. Evo ja ih ovdje... Evo, to je to bre. Kravo, ćao. Ne. Ovdje su mrtvi ovi, kraj. Mrtvi, ovaj ušao ovdje naš da... Mada nisu bre. Nisu bre, vratiše se. Aha. Na druga vrata ja idem tamo da im uđem. Ali ne mogu, nema mača. Brate, što sam sad vezao kilove, brate, ovdje. Aha, ja sam 4 uzastopno. Ja sam vezao. Zidi ovdje, Darko. Kraj pobjeda, bravo. To, sad ti kažem koliko sam imao kilova. Ja nisam ovdje mnogo nešto, ekstremno, brate, zove. Pa nisam ni ja. 8 kilova. Ja 7 kilova. 8 sam imao. Nisam sad nešto predrago, 7 kilova, ali dobro, nije ni loše. Pa da. Dobro, u suštini odigrali smo solidne epizode, solidne 2
Da, hoćeš ti da odjaviš epizodu? Ajde. Ajde. To što se tiče ove epizode, do sledeće like, share, subscribe. Ćao! Ćao. Papal americano.